Assalamualaikum. What is up guys, welcome back to the Yusuf Siaman Karimat. Sakit kepala aku masih tak hilang lagi daripada bangun awal sangat tadi. Tapi memang sangat baloi amat. Literally baloi. Aku rasa this is the first time dalam sejarah kehidupan aku tengok game Arsenal dengan Bayern dalam keadaan aku tak risau langsung. Aku ulang sekali lagi, aku tak risau langsung. Walaupun first half tu Bayern control possession 70% lebih kurang. And dalam game ni just menunjukkan aku yang mana kematangan Arteta makin jelas. Sebab aku kena faham this the two teams quote and quote high probability ataupun expectation ataupun contenders untuk menang UCL season ni. Dua team je. Bayern 15 game tanpa kalah, Arsenal tanpa orang kekalahan pertama. Walaupun agak sedih sebab Arsenal concede goal membuatkan Arsenal, tapi yalah, Arsenal concede goal yang membuatkan Arsenal bukan lagi the best defense in whole of Europe. Tapi tak apa, sebab yang penting sekarang ni kita telah mengalahkan team yang quote-unquote adalah kompetitor untuk engkau dalam Champions League. Walaupun aku cakap awal game ni bukan penentu Champions League pun, sebab last season pemenang Champions League macam aku cakap game sebelum ni adalah team nombor 15 PSG. So boleh jadi kau just go through to the next round and then masuk grup kalah mati. Unexpected team yang kemenang. Aku tengoklah PSV datang Liverpool boleh tampar dah 4 biji kan. Cuma game ni literally aku rasa aku teringat game Real Madrid last season lah, sebab Arsenal struggle against big team, against big teams dalam Champions League. Aku tengok rekod Arsenal against Barca, against Bayern, against Real Madrid jarang melawan lah, tapi dua ni memang sangat-sangat teruk lah. And disebabkan Arsenal boleh kalahkan diorang 3 biji ke 1. Walaupun ya Arsenal pernah menang 2-0 dalam group stage, aku tak ingat zaman Mesut Ozil. Tapi tak sama, sebab season yang sama Arsenal pun ketiban dengan 25 biji. Aku tak ingat specifically dalam group stage ke bukan. But nak menunjukkan yang mana Arsenal bukan team untuk kau boleh main lagi. Neuer, quote-unquote the best ball playing goalkeeper in the world, mistake. Upamecano season ni one of the best ball playing defender in the world, tak boleh handle William Saliba pula. Tak boleh handle Arsenal. Maksudnya Saliba lagi menyelah. And apa yang aku rasa aku impress gila dengan Arteta dalam game ni, aku rasa macam this is the game yang mana Arteta nampak macam dia experiment in terms of, kau kena faham team Bayern ni adalah the best team in Europe, okay, in terms of form. So dia fikir macam apa yang Bayern nak buat against kita, sebab Arsenal main dalam Premier League lain dengan Arsenal main Champions League kalau kau perasan. And disebabkan tu aku rasa macam Arteta punya performance first half, this fact dia bagi banyak possession kat Bayern, membuatkan aku rasa dia sebenarnya nak tengok Bayern nak buat apa. So once dia faham, dia tweak sedikit je, bro, Bayern tak boleh handle dalam second half. Arsenal punya chance lagi banyak, more shot lagi banyak pada Bayern. Expected goal 3 memang dapat 3 pun, compared to Bayern yang struggle. By the way, shout out dekat Carl performance tip top walaupun budak muda lagi. Aku terfikir kenapa selalu budak-budak muda yang macam semangat and perform kat big games especially bila orang-orang tak pernah dengar nama diorang memang step up bila kau macam last season Luis Kelly. Sebab season ni walaupun game ni bagi aku kecewa dengan Luis Kelly punya performance, sebab dia contribute kepada tidak clean sheet. Tapi at the same time kau kena faham Luis Kelly tak main lama. Dia lama gila dia tak main, and Thomas Tuchel dah tak nak tengok game Arsenal Bayern ni, mesti dia nervous nak main, nak perform supaya dapat call up untuk World Cup. So dah lama tak main, nervous. Lepas tu tambah satu lagi main as a football, aku cakap masa lama tak main ni main bola in terms of professional match. Pertambahan pula terus masuk kat game yang penting Bayern. Yes, last season Arsenal against Real Madrid pun dia main game penting, betul. Tapi aku nak faham sebelum tu dia ada momentum, main Premier League, bina momentum, dia makin confident, betul dia terus main game besar. Ni kau dah lama tak main, betul kau campak dia game besar. Bagi tuan-tuan antara kesilapan Arteta lah. Tapi bukan kesilapan sangat, sebab kalau kau tak kalah Fury, role dia tak sama dengan Luis Kelly. Kau tak boleh mengharapkan against Bayern kau nak set up macam kalau tim Premier League yang sit back. Bayern akan cuba control possession, so kita perlukan play physical macam Luis Kelly. But at the end of the day, overall performance game ni bagi aku proud gila as a orang yang sabar sama 5 tahun. Aku ingat masa aku dalam KTM tengok Arsenal punya first press conference, Arteta punya first interview, pasal dia masuk club tengah teruk gila, Unai Emery baru kena buang. Semua tak percaya kat Arteta sebab tak ada experience, bro. 5 tahun je rebuild. Sebab tu aku faham kalau orang nak slot Chow, tapi awal lagi bagi masa. So Arteta pun first season nombor 8 teruk gak. Tapi kau kena bagi dia kepercayaan untuk build the team and create culture baru. Bukan senang nak macam MU ke apa kan, bukan senang kau nak buang culture lama, bina culture baru. Tapi yelah, aku faham jangan teruk sangat sebab nombor 15, nombor 8 tu kira teruk untuk tim-tim besar kan. But point aku dalam game ni macam Uren Timber, bro. Lepas Gabriel tak ada, semua orang tahu yang mana asalkan struggle corner. Tapi tak, Uren Timber member dia apa score hari tu 2 biji corner. Ni score lagi
Timber ni kelebihan dia bukan boleh lompat tinggi ke, walaupun dia tak tinggi. It's just that dia pun boleh tahu kat mana dia perlu berada bila corner-corner pelik-pelik ni. Contoh macam dia tak selalunya jadi first header, kadang-kadang jadi second ball, sentuh sikit masuk, tapi dia selalu ada untuk score set piece. Timber dia dengan Gabriel dua ni lah. Selain daripada Gabriel adalah Timber, walaupun dia tak fizikal. And Ben White dapat tengok akhirnya Saliba, Mosquera. Aku risau kat gini penting. Arteta bagi percaya kat Mosquera mat, tapi to be fair, sebab dia memang first choice pun masa dia dekat Valencia ke Villarreal. Valencia rasanya. Sevilla rasanya. So dia dah selalu main, walaupun dia muda, dia adalah defender yang experience lah. Tapi still game ni game besar bagi dia main. Bukan Hincapié at least pernah menang Liga, dia lagi experience dan lagi tua pun. Tapi tu shout out kat Arteta punya kepercayaan dia bagi kat budak-budak dia lah. Zubimendi, aku harap Arsenal boleh manage dia punya fitness lah, sebab banyak gila main dengan Declan Rice bro. Aku rasa bagi aku dia adalah literally sekarang ni aku boleh cakap one of the best central midfielder dalam dunia ni sekarang. Complete. Dulu dia one of the best ball winning player tau. Ganas, rakus sebab dia start the defender kan. Tapi sekarang complete the amount of runs yang dia buat as a pure number 8 mengingatkan kepada Aaron Ramsey. Dia punya free kicks bro, super tu. Berapa kali free kick yang membuatkan tim Arsenal dapat shot on target. Banyak gila mat. Sebab dia punya free kick tu tak macam cakap curve dia lain macam. Saka tak perform sangat game ni pun, tak menyelas sangat lah pun. Arsenal tak rindu pun. Sebab apa? Sebab play line semua boleh step up. Bro, Eze dia bawa momentum dia daripada game lepas. Assist Martinelli mat. Inilah Eze yang kita tunggu-tunggu. Aku rasa dia dah tahu kenapa dia kena perform. So Odegaard dah sihat. Odegaard dah duduk belakang Eze, bro, aku nak masuk So Eze macam, yo kau tak nak masuk, bagi aku tunjukkan siapa dia aku yang sebenar. Sebab aku yang pakai nombor 10. So next level lah. Eze start perform. And then Arsenal punya wingers, Trossard sayang injured. Aku risau kat Trossard ni. Aku harap, tapi ni positif lah. At least macam injured okay, boleh masuk player terus, boleh bagi 4 ni Madueke. Member score mat game ni, substitute and score. So maksudnya draft solid. So aku harap bila bawa keluar Trossard awal, so maksudnya kita tak risikokan Trossard. So mungkin Trossard tak injured. Sebab Trossard Premier League tak boleh compare Martinelli dengan Madueke. Tak boleh compare dengan Premier League version of Trossard, especially season ni punya Trossard memang literally kalau nak simplifykan apa aku panggil season ni adalah season kematangan Trossard as a winger. Certain player kan lambat kan, dia makin matang lambat. Tapi aku rasa dulu Trossard zaman kat Brighton ganas rakus laju. Tapi zaman sekarang ni dia like pure football IQ, intelligence and dribbling intelligence. Bukan hanya perlu rely on speed, sebab dia tak laju mana pun. Kalau kau tengok kat Arsenal compare tu masa dekat Brighton, nampak lagi menakutkan Trossard. Merino bro, kau kena faham, Arsenal menang against team, the best team in the world, Harry Kane apa semua ni. Arsenal tak ada striker pun. Berapa game lah Arsenal tak ada striker. Victor Gyökeres tak ada. And lepas game Sunderland, finally Arsenal dapat momentum untuk main tanpa striker. Sebab Sunderland game pertama Arsenal tak ada striker, tak silap aku. Tak nampak macam rindu striker pun. Sekarang kena tunggu Gabriel Jesus balik, at least ada backup yang boleh main false nine macam Merino. Tapi Merino aku rasa makin matang tu. Dia literally jadi macam Harry Kane Arsenal, drop deep, and bola-bola over the top dia perfect gila. First half ada bola untuk Trossard cantik, and second half banyak gila bola over top Mikel Merino ni kan. Dia aku rasa aku tak salahkan dia apa dah. Aku rasa macam slowly become aku punya favourite player. Dulu aku tak suka gila Merino, aku sedar keras. Tapi aku dah start faham apa yang dia kena buat. Salah aku gak, aku kena faham tak, dia bukan striker. So aku kena bagi dia masa. So bila dia dah jumpa cara dia nak main as a striker, kau tak boleh harap dia jadi poacher. Dia bukan player yang tahu kat mana bola akan berada setiap masa. Sebab dia bukan Aubameyang. Dia bukan ada that insting tu. Tapi insting dia lain macam sikit. Bola over the top, kaki kiri Spanish, memang amat menakutkan lah. So yeah, banyak positif sudah game ni against Winston Company yang the best team in German sekarang ni. We'll see macam mana Arsenal bawa confident ni untuk henyak Chelsea, adakah boleh ataupun tidak. Sebab Chelsea pun henyak Barca tu bukan kaleng-kaleng. So kena really interesting battle sebab game tu away. Hari tu perform Spurs home, ni home away. So akan sangat-sangat menarik lah. Yeah, on to the next game boys.